Je curta avant Nadal e spero che vos outros alegreți e rusce ferm scuia se tempo de Nadal. Bel ci de zaint en cit. E se veci vos outros centets gist ossa davant la televisiun e vordets l'omini sguat. Ni forza piuttosto in telefonin o tablet. I data mince cas una massa possibilidades de vordare emissiuns, videos ni films. Per nox na vota nov. Ma scuira che già inza avant passa 130 ans. Cura ci dava mianca anche televisiuns. Ni, già, anche piena vos, avan passa 300 ans. I maneg da let's temp capitava in a massa ed inzveva la possibilidades de vesec ciosas fich interessantes. Scucche. Portas aviartas per una exposizione che prenus una vosa in temps no che deva negina forza elettrica, negina televisione e negin kino. In exposizione che mainenus el mond della latierna magica. Per la jaut avon varga tradicionons, anziché on mai viu a sceia. Per quels castells era quel kino miracla. Quella era la prima gara che vedevano grandi malegi in stanze scire, quels vedevano praulas tuttenina, contradas ni malegi da terras jastres, e dels avevano buca capisce che quels malegi venivano solo di una chista. Las historias che quels maleits musaven eran dentom fetg semelhantes a quei che nus marin oz la televisiun. Historias d'amor, de tiaras jastres, historias de fari, ma de quelles che fan pial gallina. In sta dic che era come una lanterna magica, ma ben una lanterna de tema, de scarsur, per quei che magari facevano els shows e musaven giavels, spirits, scheletti, per divertire la jeut. E dato quels malets no kin veselu, scola jeu dregesches in quei, e lo dati inum che fiera ils meuns all'aria, in auter che trailu la spada per se riscudere contro quels spirits. Ils malets veniva malegiai a mauns in pinche schibes de weider, in la voruna plein detalls. Quei gem malets che ni malegiai de artists con a schib bials details. Io savess io mera vince di savess un fla per novas causas. La lanterna magica è schon de dic venida remplazzata del film, ma ils malets fascinescen am noz. Wow, impressionant, već? I ves dia de let's temp e nun dec plaject vede quelles shows. E quelles plattas da veder concede tutte sorts, se che ebbe quelles contradas ci van viensant, ma animals uviadis. Quelles ins vei per cas al museum retic a Coira. Ma vets merveglias, scuci quelles scinumnadas lanternas magicas veien insomma or. E surtot, scuci quelles niven da proiectar tals malets in la paret, che la scheins ei meglier gist declarar Nicole. Che venzo su scina lanterna magica. Che una miez vevi na lisch. In prim era quei una candela, ons pitartlu in ampla de diel in ampla de petrol, a con quei che quelles producevano ugualti bia films, dovevano centralmente vencamin, che il film sappi io. Ons pitart, also che vogina vende 1920, dovevano la mettere in per elettric. Che da vos vevi in spiegel, che riflettava quella lisch, sin in una linza, ad encheu mettevano quels malegs de glas. Also quels malets che venivano malegiai dad artists. A quel nevano naturalmente enter proiectaus con quei obiectiv sila preit. Tales lanternas magicas dovrainza eran oz. E per esempio al kino. E bun, quels proiectors lo en naturalmente ozende in toc pigrons et on er un po' in otra elettronica de vos tirs. Ma di principio no, en kinos ne vot oter ci lanternas magicas. Se allora l'agnene da vordare una voce di sviluppo della lanterna magica am fine dils films dozzende. Se nus mer in televisiun, ni a films al kino, codi niang si che quei che nus vesin, ai achne mai nuot auter che massa fotografies ina de vos lautra. En in a seconda vesin nus 21 fotografies. A per nos els para quei sco in film. Ad oz se minche telefonin fa films. Tot autor era quei avon 140 ans. A Lyon, 1878, agli american Edward Muybridge faci un prem film.
leva saber co animal se muenten e per quei faig pliras fotografias con pliras cameras ina sper l'autra. Port Londra hai dau un prim film montau. Saia idea da fa fetg spert massa fotografias e lu venida sviluppada vina von, ad ote apparat da fotografar e dau las imprimas cameras da filmar. In dels imprems a forza in dels pli renomau films de quei temps e il film dels fras Lumière che muossa in tren che vigna alla stazione. Lu era quei una grande attrazione. Oz paren quels films feit vels. A tutina funzionesce il film oz un exact tutina. Massa fotografias in de vos lauter scottel Edward Muybridge a per proiectar trovi in proiectur tutina scottel la laterna magica. Dir eminent in so visitar l'exposizione Laterna Magica am fin 24 de febrer al Museum Retic a Coira. Ed ossa gianza a Flem an la Chiesa Melna. Là on un percussionist, un artista ed un fotograf creò una nuova exposizione. Un'exposizione visuale e musicale or de ea, scudessa dec ruschment. A mitja cas de ciosas ci la lloc patta simplement de vent. Tot roba ciagliota pers o simplement buttada vent sul territorio da skis Flem-Lax Falera. E ci des gnura massa al clean-up day questa sta su quel territorio. Roba ci ves lö in passa 260 bagneras. Ma buttar de vent tot quai non leven quist trais artists. Ursula Stalder, artista, ci fa da spivaggi cincions art con immundizias, Freddy Studer, al percussionist, e Gaudenz Danuser, al fotograf, ci meina no oz tras lor exposizione. Die Idee ist es nicht, zum schlechtes Gewissen wecken unbedingt. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn man sich einfach Gedanken machen und sagen, gut, jetzt ich nehme es mit, es ist gleich, ja, sind die Zigaretten oder es ist irgendein Styropor, wo du nachher weisst, es braucht 7000 oder 6000 Jahre, bis das verrottet. Es hat natürlich ganz viele Sachen, viel auch Zigarettenstummel. Und am Anfang habe ich lange nicht gewusst, was ich machen soll. Und mit der Zeit hat sich herauskristallisiert, dass ich eigentlich gefunden habe, es ist noch interessant, dass die sich wie einbetten in die Natur, wie jetzt das Zigarettenstummel auch ist, da im Schnee. Kann man sagen, ist ein kleiner Sarg vielleicht, oder es hat jetzt auch gemütlich, ist ein Bettchen geworden. Auf jeden Fall finde ich es faszinierend, wie es integriert ist. Da kriegt es eine andere Bedeutung. Jetzt sind es nicht mehr die Pfosten vom Wanderweg und für Skipisten. Jetzt ist es in dem Fall ein Marimba. Ja, und das finde ich faszinierend, was man alles daraus machen kann. Art. Con roba c'è otters bütessen forse da vent. Ed es bütna da vent tot da vol exposizione? Hoffen wir nicht, nein. Sonst würden wir es gerechtmäßig entsorgen, nein. E per tot els bondrius, l'exposizione comincia oz e va fin als 22 avril. Scuve ior ter vosotres entsteva, suppon una massa decorazions e lics de Nadal. Franca neda in pignol de Nadal, in per lics, ed allora forse anche in per steiles vedas fenestres. Veci? I son mec de Franca ci cals dus ci nox vosagn ossa, on anche in po de ple decorazion ci vosotres. Nuot con entscheiver per curta von Nadal. Per els dus ha un schon entscheiver in Oktober con las preparazions. Da piquitor di jons illumineschen els lur casa, a minchion ai zicei veniu vitir. Ad ossa iege lur casa cun
ad ins Kreuzstruschei varga 40 meli cazzolas. Biada pli dati bude di dels. Al meirei mira a smerveia. Questo operato di mini sguard nox de viaggiare belas e ventirevles festas de Nadal. E prossimenda vanza allora in emissione tot speciale per os otters, un quiz con Ivo, Nina e me. Ja, fin là, versäger te dir e ciao zusammen!